Whalawhalahi atu hani he tau tūlo tau walatala tutupu ke lata e mea whiawhi nei. Whakamua, goe māme aho nei, ne tolo atu e tokalonga i tau takitaki he motu, whine mai tama ke he maanga ko mutalau, ke he whakalilifuanga whahiku mai tupuna koe lilifu ko hawheiki wili tama MNZOM. He wonga fulu e tau mo ui hana, ne o kio ke ea he aho whaiumu he whahitapu kwa mole. Takitaki ai he hana mo ko puna, koe whaiwhiau koe pulotu ko Reverend Dr. Matangi Vilitama e tapua kianga, ka o whalataha ki ai e whaiwhiau he maanga ko mutalau ko Reverend Nuka tau e vihi. Whakamatala ai he mo ko puna hana, koe lilifu ko Maureen Milekitama, koe ke pule he maanga ko mutalau he mga honei, e hana moui mga whaoa, mo tau tala tupu whakaholo ke he hana tau ngahua. Tōlungu fulmahiva e tau ni ngahua ai ia ke he whahe whakakotama he motu. Koe whakalilifuanga whakahiku mai he whahe whakakotama me whakatuwhono, ke lata ia mo e tangata Niue whakamua, ni moa e kotofa koe ulu whakatonu ke he whahe whakakotama, kua pā e tau aonga he mama he aho nei. Koe lilifu ko hawhi Vilitama, ka mātahana ngahua mo e whakatuwhono Niue, koe whai aonga lango matai ke he aonga ko kofi he tau tahe hawhi hiwe seo whangu fulma wha. Hongu fulma lima e tau mui hana he mga hala nā. Koe tau tahe a whihiwe seo anungu fulu ne ke ia mohangai ulu whai aonga he aonga ko kofi. Koe tau tahe a whihiwe seo anungu fulu maono ne ke ia mo ulu whai aonga he aonga lia langi ke manga ko la kepa. Whina tufu ke ia lango matai he aonga ke mo hukui ulu whai aonga ke he aonga ko matalawe i tuapa he tau tahe a whihiwe seo whitungu fulu maua. Koe tau tahe a whihiwe seo whitungu fulu mawalu ne ke ia mo ulu whakatonu he whahe whakaakotama he motu, koe tangata Niue whakamua ke maua e katoa whanga nei. Whakaosi mai hana ngahua nei he tau tahe a whihiwe seo walungu fulma lima. Koe mō lea e tōlungu fulma hiva e tau ni ngahua aia ia mai whahe whakaakotama he motu. Koe ke whoki ia mo e ke pule he maanga ko mtalau he tau mga hona. Ko hawhi Vilitama koe ulu motua kua lewa e lewe ki atua ia ki he kalisia ha mtalau ki he longa e tau. Hukui ai he hukui pale mia ko lilifu ko pili tālangi e whakatuwhono. Ke whakaue atu ki ia ke he hana tau ngahua he tau ne longa koe ua hongfulu maua e tau ne ngahua e ke pule ia ka mata mai he tau tahe a whihiwe seo walu fulma fitu ke he tau tahe a whihiwe seo hiwa fulma hiva. Toka hifo ia e hana tuka ua whahelehele go Mrs. Eti Vilitama ko tau whanau tau mokopuna mo e mga whaoa katoa. Ne kamata he aho iniafi e tau whono he whahe whenonga vēwa he Auto Pasifika. Ko mai ke BCN News ke watu mo e whakatutala ai mo takitaki he matakau ko ia ko Chris Cocker. Pehea ia ko whiawhiala hea ke liu mai ki Niue ke lata e mo tau whonoanga nei. Pehe mai Chris Cocker ko i takitaki he matakau he officer SBTO. Ko e whonoanga ke uakia nei he matakau ne whakahonkoa ki Niue. Ko e whono whakamua ne whakahonkoa he tau kua mole ki he mga aho ne whakahingoa e matakau nei ko e Tourism Council of the South Pacific. Ha nei kua liliu mai a lautolu ke whono ai ki Niue he whahitapu nei. Ko e matakau nei ne tāmata ai he tau motu he atu Polinisia he tau tahe a whihiwe seo walungu fulmatolu ke whakaohoho e tau tangata whenonga vēwa mai ki he Auto Pasifika. Ka e kua tūpu tuai e matakau ke lauia ki whoki whalua tau motu he Auto Pasifika. Kua mana ki e tau whanoanga nei ki e whakakatoatoa he aho tuloto he whahitapu nei. Kua mana ki e whakatuwhono ki e kamata e tau ngahua ke whakawhou e tau tūla vai ke lata e me tau maanga ko la kepa mo tuapa. Kamata e hala tūla tau ngahua he mahina nei. Pia he talahau mai he officer PMCU kua mana ki e ke hoko mai e tau koloa. Kamata hoko mai e tau koloa he mahina nei ke kamata e ngahua. Ka maopopo e tau koloa osi kua mana ki ke whakatua e tau tula fōu nei ke mahina Novema. Mua mana ki ke maopopo me mai ke whakaonga e tau tula nei he mahina te sema he tau nei. Kua whai mga aho whoki he whawhaile kua e vai ke lata e me tau maanga ko la kepa mo tuapa. Pehe mai whoki officer PMCU, koe tau mamana kianga ke he tau mga aho i mua ke whakawhou mo e whakatū hiwa e tau tula fōu. Ka koe uta ni ke tau tupe maua mai he tau matakau mai whawho. Koe mga aho nei kua whita e ofisa he kumi tohi ali atu ke he tau motu mo e tau matakau mai whawho ke whakatupe e tau seanga nei ke whakatua e hiwa e tula fōu.
Ke mātutaki e me tō whanoanga he tō whahi whenonga vāwa. Koe māme hao ne, kua manaki e board he matakau SPTO. Ke whakatūtala e whalo tō hiki anga fōu ke lātai me matakau nei. Pihia he whakatūtala mai he takitaki he board he SPTO ko David Waiafi kia BCN he māma hao nei. Pihia fōki ke ano ke he whalua tō hiki anga ke he ofisa he matakau moi tau tangata ngahua ki ai. Koe whalua ia he tau mana kua mana ki ai lau tōlu ke whano mo talia ki ai he māma he aho nei. Pihia he talahau mai he takitaki he board ha SPTO ko David Waiafi. Pihia whoki ia kua lewa whoki e whakatū e matakau nei koe mō lea tōlu ngufulu e tau si kua lata tuai ni ke whakawhōu e whalua tau mena nei. Koe tau hiki anga ke he tohi whakawe, ke whakamōli whoki e tau manako nei, moe ke whakawhōu e tau pūharanga hua he matakau. Kai mua atu, ha kua tūpu whoki e matakau. Koe whanoanga nei ke whakamōli e tau motu, koe tau tūtaki whōu ke he matakau nei, toko tōlu e motu ia, koe motu ko toke lau, Rapa Nui, mo Wallace, mo Futuna. Talahau mai whoki a David Waiafi, kua hoko mai toa e tau mga aho ke liu e matakau nei ke whakawhōu e tau puhalanga hua. Ke mui tua moi tali atu ke he tau hiki anga kua ki sia ki ai ke he lalulangi. Sipihia moi whalua tau mana tutupu ke he waha kua hoko tau tūlu ki ai. Tahai tangata tāni kua tāi he whahi leo leo e hoko taki ki ia ha kua holia ia e tau matawhakatu whano pui ke he tau kanawa kau whana. Pe he mai e whahi leo leo, koe tāi hoko taki nei, la ngā kina ke taha le kua ne tupu ai ke he taha loto kaina he maanga ko toi, he mahina kua moli. Talahau mai e taha taki he whahi leo leo, koe hoko taki a ia ha kua whakaonga ia kanawa kau whana, haana ke whana ki e tau manukuli he taha kaina he maanga ko toi. Pe he mai a ia kua whakakatoa tua i e tau hoko taki he whahi leo leo, moe a manaki ke tuku atu e ke he whakawhilianga he tau mga hui mua. Kumitala atu whoki a BCN News ke he mga whaoa, ni tupu kei le kua nei. Moe pe he mai a lau tōlu, koe whae kuli ne whanai, ua ne mamase, moe pākia ke lea e ua ne toi. Pe he mai e taha he tau takitaki whahinga ho leo leo, koe liu ni e whahinga ho leo leo ke hā taki whakamamafa, ke he tau tangata he motu, ke muitua ke tau matawhakatu whano ka nawa kau whana. Ke whakahau toka he tau manamana tuanga ka whakaonga e tau kanawa kau whana ni. Koe taha e aonga whō ke lata e mo e tau whakakoanga ke tau lākau hila computer, kua tā mata e ke he aonga pulotu hea tu Pasifika ki Paliasi. Ko e tau seanga whō nei, kua whakatupi ai he whakatu whano, he motu ko initia. Ko whakamaoli mai he ofisa PMCU, he whakatu whano, ko e aonga nei ke lata ia mo e tau tangata he motu kua manako ke whakaako ai ke whahi IT poko Information Technology. Ko whitai toko loa ne he tuku ki loto he poko whali nei, mo e kua manaki e whalo toko loa whō me tau pepa ke he hoko mai he mahina hasepetema. Toko ua e tau whaiaonga kua manaki e ke he hoko mai he mahina nei, ko laua e tau whaiaonga ka whakaako e tau wahanga tangata kua manako e ke whakaako ki he whahi IT. Kua manaki e aonga whō nei, ke whakaulu ai he whahi tapu ke uaki he mahina nei hao ke topa. Ke whakausia ke tau tola da walatala mai a whiawhi nei, nā kai muka e tau puhala ke maike e wangahau Niue ke whakaako ke tau aonga pulotu he motu ko New Zealandi. Pihia he talahau mai he pulotu ko e ke kafo ko Colin Tukuitonga ke BCN News he whaitapu kua moli. Ko Dr. Colin Foki ne tā mata e tau manako nei ki he tā whanoanga ne whakahoko ai he tau nei ke whakatolomaki ki mua e tau puhala ke whakaonga mo e whakaako e wangahau Niue. Mua atu ke he tau aonga pulotu. Talahau mai e ke kafo ko Colin ke he BCN News he whaitapu kua moli. Pesi ni he pihia he mga aho nei kai malolo e tua hana ke he tau whakaholoanga mo i tau seanga he tau mga ahi mua ke maeke ai ke koutu e manako ia. Pihia ia koe whakatū maunia ia mo e whalu tau matakau Niue he motu ko New Zealandi ke whakamalolo ke ngahua ke whakamoli e tau manako nei. Pehe whoke ia, koe mana mahuinga lahi ko tau sia e he aonga pulotu he atu Pasifika ko USB ke whakaako e wangahau Niue ke he tau mga aho nei. Kai mua atu e mitaki ka maeke ke tau si pihia whoki ke he taha e tau aonga pulotu he motu ko New Zealandi. Si pihia e tau walatala tutupu hado tolu e lata e mo e a whiawhi nei. Kia monene po, nana whaa.